Nkulumo kaSimomozi ubhekene nensizwa ilumelile kakhulu kwabaningi ayibhekisa-ke kugadla umfokanxumalo-ke insizwa-ke esiyindala-ke emculweni-ke kamaskandi-ke laphana-ke uSimomozi-ke ubhalele inkulumo kanje abantu abaningi-ke bakhala ngokuthi-ke akanenhlonipho-ke laphana-ke abanye-ke bakhombise-ke ukuyibona into ayishoyo ubhale kanje yena-ke ubhekeni-ke wey'nsizwa uthe-ke laphana-ke ucela-ke ugadla-ke laphana-ke njengoba-ke ebonakala ukuthi uzimisele ngokukhuluma ngezinto ey'thinta isintu wathi-ke ucela-ke egunde-ke leli pitshana-ke elisekhanda ebe-nechiscope ebe-serious-ke njengoba uThokozani Langa-ke laphana-ke wathi-ke bazozama-ke ukuthi bemlalele mbijane amazwi ashiwo ubhekeni wensizwa-ke awabhekisa-ke kuyena-ke ugadla sebegijima kumfokanxumalo-ke laphana-ke waziwa kakhulu-ke endimeni kamaskandi-ke aphinde futhi aziwe kakhulu-ke ngamagalelo amaningi-ke asondelane-ke nobukhosi-ke laphana-ke asazi-ke bafowethu-ke uma kunje thina-ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo kwisiqiniseko esemedia sifisa ukuze ukuphawula kwakho nangoSimomozi-ke ethi ugadla umfokanxumalo akagunde ipitshana elisekhanda-ke laphana-ke ukuze-ke bazomthatha serious-ke ngenkulumo-ke ethinta isintu alokhu aziveza ey'nkundleni zokuxhumana kuthini okwakuphawula sidibane kwezinye.